kuganiraho. Reka tujye mu ikipe ya APR Football Club. Yego yitwaye neza nayo itsinda Gasogi. Mu byukuri Gasogi navuga yuko yari yabahaye akantu kaga challenge ukuntu ariko APR nyine ibasha gusekiriza nyine amanota 3 biciye muri services za rutayizamu cyangwa umuhinga wabo mwiza cyane ubakina muri batatu imbere ari we Watala ateye kufra nziza kabisa. Kufra sans fil kufra inzira mugozi yindi igenda yisekura mu izamu nikosa ryari rikorewe Memer Dao hanyuma ahita akavinga baro kabisa premier poto aho umuzamu ko akunda bayafunze yagusigiye umwanya munini hahandi yarafungiye niho yamuteye ntiyatera handi abayasize umwanya munini ashaka kuza kwirampa kugira ngo akoremo umupira. Kufra nziza APR ibona igitego cya mbere hanyuma Memer Dao wagarutse mu byukuri akaba atangiye gufasha APR gukina. Memer Dao n'umukinnyi mwiza nimero 10 kabisa ubona utandukanye n'abandi muri champion y'u Rwanda. Sinanizi ko azagaruka ameze neza nkuko namubonye nkurikije imvune yari yagize nta byumweru nka bine byari bitatu byari bishize mubonye afite igisima ariko mu byukuri yakinnye umupira mwiza cyane. Ikintu kinini Memer Dao rero yabahaye APR tari ifite ni ikintu cyo gusohora umupira mu byukuri mu buryo bwiza cyane kandi buri unpredictable ukuntu APR ikina wabaguze ngo Claude arazamutse ngo agiye gutera cross cyangwa barafinda ari kwiruka ngo agiye kumupasa umva agatera cross ubireba ubisoma baruka ifata ukayiryamira ariko Memer Dao arakina ibintu biri mu bwenge ku buryo utamenya ngo bagiye gukora iki. Zimwe akazisohora zereza rutayizamu direct Togo izindi akazikinisha mu mpande izindi akayitinda nakayikira no mu mediateri byari sawa. Akoze ko Dao hari ikindi kintu yatweretse ubona ko Togo twe tumaze kubona nta kibazo tuvuga tunyamara Togo intari ariko izi passe za Dao zongeye kugaragaza ko Togwi atazisoma neza aro gutekerezwa kuko yamuhaye passe nyinshi ashaka gutera mu izamu ukabona baro nawe arongera yigaza ziramugoye cyane bigaragaza ko rwose hari passe twe tumaze iminsi tutabona muri APR. Memer Dao nyine uzihariye ikindi bita kabisa ngo ni perfect number 10 ni nimero 10 wuzuye kabisa wanyawe ni show deal. Hanyuma ruboneka ntiyakinnye ari uje amakarita 3 ubwo aragaruka kuri match kurikiyeho hanyuma ikindi nabonye kuri iyi match igitego kindi ni cya Swane shot byiza cyane passe yako aramaze gucenga abantu abaryamisha ni no ngo yacenze abantu benshi umusore Mamadusi baro ijya kwa Lamine Ba rwose amaha passe nziza siganye n'umuzamu wenyine nawe depoza neza igitego yishimiye yari rukanze kujya kuri vestiaire cyari cyambere cyo muri APR yaraje rero asimbuye ariko yakinnye kuri 6 ntabwo yasimbuye muri defense ahubwo yaje gusimana nka nimero 6 abasha gukora igitego cyiza. Ni match yafashe APR kubera yuko barazi ko umukeba yari yatsinze match banza barazi ko polisi yatsinze Tenseri so barakeneye gukora resultat nziza rero babasha kwikora bona intsinzi yabo ntekereza yuko